Zdravice bre ljudi, evo nas opet u Kik epizodu, kao što znate nije znaš dugo bilo, ali izbacio sam onaj klip na football challenge. Izbacio sam to, a danas ćemo igrati nešto slično kao Happy Wheels, ali ovo drugačije. Tako. Znači igrat ćemo isto slično kao Happy Wheels, kao što znate i što ne znate, kao što vidite, počeo sam od juče da snimam. Danas snimam ovo. Danas snimam ovo i kao što znate, počeo sam da snimam. Pa da krenemo da snimamo. Vidite ovog jednog balavca kako hoda čovjek, vidite ljudi moji šta vam to prdno na biciklu i ode, vidiš? Vidi, gume će izbušiš, vidi što vidi. Ja mu, koliko sam mu puta rekao da mu je mala bicikla. Odete ta biciklu, uzo, jao bože, vidi, samo umre, vidi. Kao što znate, danas je umro, a sutra dan mu je već bolje, eto, kao što vidite. Koliko mu puta rekao sin, tata, vrati mi bicikl, se vozim. On znate šta kaže? Evo, sad ću vam pustim snimak što je rekao, evo, snimao sam ga. Sine bre, ne možeš tako da mi kažeš tati, ja sam ti kupio biciklu, mame ti ga nabijem. Nisi ti kupio, ja sam to zaradio sve krvave ruke. Eto, čujete što vam rekao, znači ne da detetu da se vozi. Znači to je nemoguće, znači detetu ne da se vozi. Dete plaće, slušaj kako plaće, slušaj. Tata! Čuli ste kako plaće dete? No ne da on žive sile. Uglavnom da se on vozi, umire i uporavlja se, eto vidite. Sad se uporavljao i može se opet vozi. Evo, vidi se, evo. Sreća, ne prdno, ripo, evo vidiš, vidite. Znači on sada prdne i ripe. Prdne, ripa, prdne, ripa, prdne, ripa, prdne, ripa, prdne, ripa. Znači kao što vidite, evo, digu ruku da se pozdravi za sina, kaže čao sine. Vidiš, kaže čao, vidiš, sine, sine. Sine, ja nosim kacigu kad se vozi bicikla, ti ne nosiš ništa, ja vidiš da ti otac nešto ipak nosi. Ljudi moji, vidite šta radi čovjek, ne zna dete da se vozi. Vidi ga, dete ga juri, on pokušao da beže, vidi. I sve prdne kad ripa sa bicikla, vidiš, vidi, prdne, sve prdne ripa, vidi, papa. Zaglavio se. Džabe nosiš naočare kad si bilo ko čarav. I sad se učaravao si se još više. Vidi, vidite, sad mu u kosicu zakačili. Si se šišao. Pa da to nosiš kacigu, jel si sačelav? Nosiš kacigu, još si go zatego da ti ne padne, da ti se ne smijemo. Pa nemoj se cigiraš, neće te smijemo. Ja, ljudi moji, vidi kako će padne s biciklu, će polomi na dečka biciklu, jao. Koja je budala. Ljudi, ja više ne snimam više tolike ne snimam više duže klipovi. Ako ipak želite da snimam duže, kao pre, pišite mi u komentarima želimo duže klipovi, subscribeujte i lajkujte. Znači to bi mi puno značilo od vas da vidim da me neko prati. Znači to bi mi puno značilo. Znači vidimo se u sljedeći serijal i lajkujte i šerujte i subscribeujte se i pišite u komentarima. Ćao!